Pozdrav svima ljudi, došli u prvu epizodu Asphalt Nitro. Ovo igricu sam našao preko Play prodavnice. Imate i 8 koji nosi 1 nešto gigabajt. Imate sedmicu koja se plaća $4,99. Ja sam uzeo ovo koja mislim da nosi 22 megabajta ili ne znam. Ne znam, nisam gledao memoriju. Ali mislim da se tako ide. Danas ćemo odigrati 3 trke. Prva trka počinje. Ajde, učitaj se. I krenuli smo u trku za pobjedom. Ajde brže malo. Slomio sam jednog. Slomio sam drugog. Peti sam. Ovaj se pukao. Četvrti. Izbjegao sam ga. Idemo ovdje. What the hell? Ok. Drugi smo. Letimo! Kako će da mu udara? Ne! I nemam nitro. I četvrti sam. I mogu bi da budem i peti. I slupao sam ovog. Ajde, barem najboljih 3. Stići ću ga. To. Sad smo treći. I slupao sam još ovog. I sad možemo da slupamo i ovog. I ovdje negdje kraj. Nismo ga slupali, ali dobro. I kraj. Prva trka. Prvi smo. Odigrat ćemo još 2. Ok, druga trka počinje. Ajde, učite se. Evo, krenuli smo na drugu trku i uvijek počinjemo kao zadnji. I završimo kao prvi. Treći sam. Sa 5. na 3. Da, treći. Ne, 4. Fuck, htio sam da ga udarim. Kao da je znao. Mi smo drugi. Mislio sam da smo treći. Zar je moguće, ja sam opet promašio. A drugi sam. Fuck! I četvrti.
I ovaj je sigurno prvi, ovaj što je sad još prvi. Ja sam drugi. Ajde da ga stignem, ajde da ga stignem. I da li ću da ga stignem? Možda. To. Fuck. I druga trka opet prvi. I treća trka. Za kraj. I odigrat ćemo još nešto kasnije. Ajde sad. Zadnji smo. Ovo se stalno meni da li su treći ili četvrti. Ok, treći smo. To. Stići ću prvog, stići ću ga sigurno. I stigao sam ga. Otišao sam na drugi smer. I drugi smo. Četvrti. Jej. Peti, zadnji smo. Četvrti smo. Treći. Ovaj put nisam promašio. Wow. Dobro je. Fuck, nije. I slupali smo ga opet. Evo ovdje smo kod kraja. Ajde, još malo. Niko ne može da me stigne. Niko. Sem ako se ne slupam. I treća trka, opet prvi. A sad ćemo igrati nešto drugo. A to je da smo policajci, koliko ja znam i da jurimo isto neka kola i treba da ih ubijemo. Što je pomalo i zabavno. Evo. Sad smo mi policajci i treba to zaustavimo. Lopove. Mislim. I ću ja promijenim boju ovim kolama. Crno. Izgledaju bolje. Iako će da izgledaju i kad smo policije, pošto se boja meni u crno. Ali nema veze. Evo možete vidite kako ovo izgleda. I nisam opet pokupio ono. Kliknuo sam pogrešno dugme i skrenuo sam. Ali je bilo dobro. Tačnije nije. Gdje mi je poletao? Samo da me opet ne udari. Evo ga. Ajde, 2 sekunde. 1 pogodak. Fuck. Evo čak bilo i dobro. Ne! Toliko o tome. Šta sad? Imamo 2 minuta da ga stignemo! Fuck. Gdje je?
Gdje je? Oh, what the fuck? Evo ga. Sad ću ga stignem. Stići ću ga. Ein win. Pobedili smo. Next. Skip. Sad ćemo igrati isto to, samo da jurimo dvojicu. Ja mislim da je to zabavno. Next. Start race. Evo sad jurimo dvojicu. I drugačija mapa, mislim, da. I opet sam promašio ovo. Nemoj da se udariš. Ne! Gdje su ova dvojica? Sad ćemo ovdje raskačamo. Ajde malo brže. To, udario sam ga. Ne! A, fuck. Ne! Ubili smo ga. Ne, nismo. Još je živ. Više nije, hehe. Ostaje još samo drugi koji je otišao, koji zna gde. Evo ga, vidim ga. Naranđasti. Ajde. Ne! Ajde, sad ću da ga uhvatim. Sad ću da ga udarim. A, what the? Postavio je bombu. Rekao sam da ću da ga uhvatim i zapravo sam se ubio. Imamo 1 minut. Jej. Našao sam te. Ajde malo brže. To. Još malo je živ. Ali bit će mrtav. Evo ga ovdje. Fuck, promašio sam ga. Toliko o tome. Ok, 50 sekundi. 53, 52. Ajde, iskoristi ovo za kraj. I pobjeda. Kako je ovo bilo zabavno. To je bilo to od ove epizode. Nadam se da ste uživali. U sljedećoj epizodi mislim da ću ja kupim ne ovaj, nego ovaj auto. I mogu da mu promenim boju. Naranđastu, plavu. Evo sve to. I zašto sam ostavio, nemam pojma. I dobro. To je bilo to od ove epizode. Nadam se da ste uživali. A mi se vidimo. Ćao.